Kini kedai kedurasyan Meghalaya berni pediang subhai pi baro syakatup kubur mentaka janmiat syaban paish kubur kiba benya ini pechwai kimat berkongsan. Penbenar ke Election Commission yang tarik long election Jammu dan Kashmir dan Haryana Haryana. Kelatno Menteri Rangba Barim Kejala Meghalaya Salseng si Marak. Pak Kubor Ngolem Menteri Rangba Kejala bat ulampang ke yang darbar tawan lo ke jing Kelatno Menteri Rangba Barim Kejala Salseng si Marak. Maham Presiden ke MPPC ban penshitom da ke beting ia yakino kinong tawan ki bepen kre ban mi no nakaseng. Bat Pat Shemrai ulampang hagabede ba Chief Whip Kaliang Persha bat halor ke syuti unong elam Kaliang Persha. Ki kubor ki bebenyak. Ha kajing ai jing tip syakila petai kubor menta ke sengi ka Election Commission jong kari India kala penbena ya ketarik pelong election ha kejala Haryana bat Union Territory jong ke Jammu bat Kashmir. Kajing tap vote na kebenta ke yang darbar tawan kejala Haryana kan selong tang shisngi ha ke si tarik jong ubnai risau. Kat bah Union Territory jong ke Jammu bat Kashmir ka election kan selong ha ke lai benta kata ha ke kap pratarik unailur apsan tarik unailur bat shi tarik urisau. Kajing nyau vote kan selong ha ke sau tarik urisau ahajar apusau na kebenta baro arteli ki election. Kajing pemena election na kebenta ke yang darbar tawan jong ke Union Territory Jammu dan Kashmir ke long ke berkongsan namar kedai kesien ke beningkong ban long election hadian bela penduk pendamno ya ke artikel ke balai spa nyopo bat baro arteli ki yang darbar tawan ki don mar khandai pongut ki dekon. नहीं है 19 अगस्त को अमरनाथ जी यात्रा खत्म होगी और 20 अगस्त को फाइनल रोल भी पब्लिश हो जाएगा. So it has been a work in progress to synchronize every activity in a way that we do not make any delay in doing elections in J&K, and this is what we announced in J&K in Jammu when we were there in March. Menteri Rangba Barim Kejala Meghalaya ubalongru unong elam belakam brim jong keseng Kongres Salseng si Marak ula kelatno mentagesngi hatura Civil Hospital ula kenjo prapu arsnem kerta ula shitom na kijing pang ke balaban ya kijing long temen jong bat ula sya sumaru ha ke Holy Cross Hospital Hashua ban penkenria no ya sya tura Civil Hospital hadian ba ulanang shitom syu Marak ubala longru Menteri Rangba Kejala Meghalaya hausnem ka kandai spa kandai pulai hadu ka kandai spa kandai pupra ula long Menteri Rangba ubah hinriu jong kini Kejala rilum ula longru Presiden jong ke Meghalaya Pradesh Congress Committee. Menteri Rangba Kejala Meghalaya Konrad Kisangma ulapa iga kubor ngolem jong halo kejing kelatno jong Menteri Rangba Barim Kejala Salseng si Marak da ke bapai khmat syakaren san social media X Konrad Sangma ulaong ngasngausi ktang bantip syepang kejing kelatno jong Menteri Rangba Barim Kejala Salseng si Marak nginyai kenmau sertai kejing no senyang jong syakaroi kepar Kejala Meghalaya kajing ngolem jonga ya ke long yeng long sem jong bat syaki bait baton jong ai chong thai ha kajing suk serta Thomas Sangma bodeu lampang ke yang dapat tawan Kejala Meghalaya ulapan pau ke kubor ngolem jong hlo kajing klatno jong Salseng si Marak Presiden ke MPCC uba Vincent H Pala ulapan pau ya kajing ngolem jong hlo kajing klatno jong Menteri Rangba Barim Kejala. Presiden ke Meghalaya Pradesh Congress Committee lani MPCC uba Vincent H Pala mentagesngi ula pentip ba on sapenshitom da ke beting yakino kinong tawan ki balapan kre eladi ban mi no nagaseng aga jingelang ke bekerki bala pelong ha Congress Bhavan aga bau MP Natura Saleng Sangma unong elam Congress Legislature Party uba Roni V Lingdo ki working president ke seng Congress ke Deborah Marak bat uba PNCM bat kiwai kilawan Malaysian bentalang kinong elam kilapan pau ke jing ngok hia jingmut jongki hakabaya day bat ki laingut kinong tawan ki bala temu ban lej sno no bat ke seng NPP uba pala uloong ba kene ke day ke jing persang jong ke senrop NPP bat BJP ban penjam knap ya ke seng Congress sapo Kejala Meghalaya.
Definitely. I think if you listen carefully, I stated that we are immune to this. We have seen how many people left, and we didn't spare anyone who left the party we didn't spare anyone. So we told them whatever we have done before, the same actions will be taken to them. The party has a set of rules. The party has a set of practice. The party is always will maintain the same discipline. Will not do to this flow differently and that differently. We'll take action based on the reports on the ground also. We have got the reports from the blocks, we've got a report from the districts, so we definitely will do that. Lampang jong kayang roba tauan ke jela Meghalaya Thomas A Sangma ula ong ba ompat shim ya kanu karai ke bakhadu ke bedai bat unong mi bujli ya Salseng A Sangma kum unong elam ke liang persya apo kayang roba tauan ke jela. Lampang ula ong ba undang ya selok bat undang bisa benya halo ke nikamat. Ula penpau bagi kendon an ke ledap mang lupa baga seng ke dai bandon kumba shipau na ka shispa ke syuki jong ke yang rabar tauan berok kewei kenang bakin la ban syajit sya ke syuki nong elam ke liang persya. Lampang ula aidak aisyen bakarai kan salak ban mi haga doba ban sawan hendrei ula kiarpat na ke ban batai ya ke terik ke bebiang. I am still consulting and I am still examining the matter. I will not be able to see it now, but we will take them as the situation unfolds. We will take the necessary decision, but I am still examining it. No final decision yet. The decision has not been taken yet, so it still stands. So by when the decision likely on these two? Maybe during this session. I can't say right now, but I will take the decision very soon. Kaseng Kongres ke jela Meghalaya kalajan poi syakarai ke bakhadu ban penyeng da jingjang Marak kum ukertong jongka na kebenta ke election shiteng samoy ke ban Salseng ha Gambegre. Salseng isang mau MP Natura ula penti kena badai tang Marak ubalapan tiket banyak aireng na Gambegre bat ba ka District Congress Committee kala depru ban pa ia ke kerteng jong u. La ru ban penken mau hangne ba ka syuki Gambegre kala light telino hadien ba unong tauan jong Kaseng Congress jong ka Gambegre Salseng isang mau ula job ia ke election MP Natura ha ke election Lok Sabha ajar apusau. Already put up his application for the Congress ticket, Jingjang Marak. So there is none right now, only him. Yes. Actually, it's them who send them. Who send him to the MPCC from the GCC. They have forwarded already. Ya ka jingsam khusnam Riti Academy Award la pelong Haraj Bhavan ban burom yaki sangut kibala syajit kerpang hakiliang beper-beper. Ulat ke jela Meghalaya UCH Vijay Shankar lalong kum ukongsan hakane ke sengi sam khusnam haringkat ke jingadon lang jong UFR Karkongor ubadai Principal Secretary Arts but Culture. Ki nongyok khusnam ki dai uba Mervyn Jude Mukim hakaliang ke Performing Arts ikong iban kentian Mauri nakaliang ki kampatai khubor Professor Marco Babet Mitri hakaliang ke thok katar ikong Alicia Pingrop hakarwai ke siau bat ketem kaput bat iba shan borlang karbudon hakaliang kidur kidar bat kijing shna beper-beper. Ulat ulai ai ke jingero ya kijing tre shitom jong Riti Academy bat ulat kenturu ya ketnat badai khmi ban penslur ya kum kini kijing persang ban kentiu ya ki samla samhoi jong kini ke jela. Come on the dais. If at all a society is going to recognize anybody, if at all anybody should be awarded, you see the dedication behind it, I tell you. Sacrifice behind it, I tell you. Without that, nothing can be achieved here, Nothing can be achieved. Nothing can be contributed to the society. Uba Roni V Lingdo unongelam ke liang persya hapo ke indra ba tauan ke jela Meghalaya ubadeiru unongelam ka Congress Legislature Party lani CLP agapo ba ula banjur halo ki nongrem sensyar pait ba jong Kaseng Congress ula ong bakum unongelam ke CLP umla ban pendonkam ya ushabuk lani ukendri bante ya kibriu penban ula penpau ba manla ubriu donya kalat lat luoj banyasno ban mino nha kanu kapor ka bakimon Uba Lingdo ula penpau ru balada ki MLA bala syajit kirai ban mikno na Kaseng Congress
Kim Shet Kala Satya ya Kaseng Henry ki Shet Kala ia ka jing shania ka ba ki pat ba ki la ai haki. No, you see, it doesn't mean that I'm a CLP leader. I hold a whip, or rather, I hold a chain that tie down people. You see, this is the beauty of the Congress Party. We don't impose anything on anyone. People are given the freedom. We are a democratic party. So anybody can join us, anybody can leave us. But then if the elected MLAs leave us, it's not them betraying the party, they're betraying the mandate of the party. Ka Rotary Club of Orchid City Shillong haringkat ka jingas no oktilang bat ka Sengla Associates hinin ka sngi ka lapalong ia ka jingya pat ba da ki tuk kum shibenta ban rakhe ia ka sngi lai lut ka banyo pra bat ban kan mau burom ru yo Captain Khasi Clifford Nongrum ubala khlat no ubala yo e ka khusna Mahavir Chakra ha ka lingkhu snam ka ba apusan jong ka Kargil Vijay Diwas kane ka rally ki tuk kelas dang na ka Palau jong ka State Central Library bat la kawe lama da ki bahayeng bahasem jong Captain Khasi Clifford Nongrum Kaseng HSPDP kala kentui ka soka jela ban penkala ia ka ketian Khasi bat garo da ka ba ai jingtip lembaga an Meghalaya State Language Act ahajar san section ban riau kong ka ketian official language kenang ban ailat ia ki samla klem jam ban yakun ia ki examine prepare da ka ba itu ia ka ketian Khasi hapo ki senot lan ki mark sheet kom ka official language ka bala ban pelong ia ki babet na ka benta ban rungkam hapo katnat yeng dak post office lani GDS section bat kum jo ru habaro ki office jong ka soka pedeng ke HSPDP kalai kendu yo mintu rang ba ka jelau konrat ki sangma ha ka be dei bat kenik ha ka sngi balang jika pa jo siam ban amen no ignika associate official language ban penkalano official language pi ngi yagani rei ngilawani kendu ni senior postmaster ban tip ia ka jingsha balik ni kolong kumni bagi Khasi jingi kena sama jing kimi okam ka ek bangi yo jing tip kolong ba namar bakam dei ka official language ka babun kini ka recruitment kiyo di kiwi pat ki bambi Khasi ngala banau kata namar bagi namar ka direct recruitment ki pek kan ki mat sheet berapa marks Ka kenhun ye lekai bahapo khat news nam jong ka kenhun Wasa United kala job ha Lempung Independence Day Cup persha e ka kenhun Kimusnyang da ka bara e ka trophy hadien ka jinge khun ka ba shongshit ka bala kutno da ka tiebreaker ha ka ba kala job da saw lalai bala pelong da ka West Giant District Sports Association bagi bo penyak district ka jinge lekai final kala long ha kyang nang ba stadium bat lawan ban saki da ki spangut kinong kershan jong baro art li ki kenhun Mentapat ini pe ke jinglong jiman ke sumeneng hanong ba shalong ka jingshit ke long apun rio point pra degree Celsius but ka jingkhat ke long khat rio degree Celsius ka jing ngam ga hau ke long rup khundai ni shispa men step but nyopun rio nak shispa akapor jan miet ka jing half slap ke long 0.20 mm kala bandon ke jing half slap ke ba malu mala ba ke jing tiet upar that habon teli ki jaka Shaban poi che bakut jong thup khobon ni pe byang sa asian ya kini kimat makong sang Benar ke Election Commission yang ditarik long election Hajamu ber Kashmir ke Jela Haryana. Klatno Menteri Rangbak berim ke Jela Meghalaya Salseng si Marak. Hak kubor sngolam Menteri Rangbak ke Jela bat ulampang ke yang dapat tauan lo ke jengklatno Menteri Rangbak berim ke Jela Salseng si Marak. Mahamu Presiden ke MPCC ban penshitom nak beting e yakino kinong tauan ki bapen krek ban mi no nak keseng. Bat empat Shemrai ulampang ke bedai baru Chief Whip ke liang persya bat halor ke syuki unong alam ke liang persya.
Tepalok kat tungi lapoi sebekut jong ketup kubor jengi mentaka janmiat hadu bang Indonesia miflasai kesengi hagajuk kepo kubli sibuni pi baro.